abadan yaa nafxanyaa irra caaltu yaa hattuu wayyaan irra caaltu yaa diina gurraacha ka ummata keenya giddira agarsiisu jiru halkanii guyyaa ummata keenya hidhaa jiru halkanii guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru yaa sangaa yaa booyyee ummata keenya irra taa'e yoo ati giddira tana kafalle ni garraa jechuun hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasitti hubadhaa Oromoon amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasitti hubadhaa maqaa isaanii hattuu jootaniidha jaa baasaaf Oromoon amma booda jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu jara hidhamuu qabu jara lubbuudhaa fi ajjeechaa ummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu yoo heera qabaatte abiyyi keenya ummata kanaa ummata si jibbisiisaa jira ati fi una garre qarxaasa si godhani si dhamaasa wallee waan si dhamaasanii nu ifar kuttuun jirtu abiyyi hammadanii sitti mujjirraan